Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket naggapo. Iti pagama nagpailinged itinagan nga ami iti probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nangato ti saad ko iti kumpanya a pagtrab-trabahwak. Idinto tanilakay ko ket pa extra laang iti talyer ni Manong na. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Ami. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Sino tinagluto? Ni Daddy, Mami. Umay kay Jack kusina. Takitaam tinluto na. Aguray tay babak pa ito'y bag ko. Amo, Mami. Dagiti natang nga inluto ni Daddy. Inikan na iti shapes da. Ada stars, ada moon. Kasta ka di? Wen, Mami. Iso nga excited kami amangan itinatang ka ni ading ko. Ay kat makanta yun kasta. Nakita mo't dagiti ubing bakit? Nagadutikin nanda, uray natang laang tisidain. Nagkunakan ka nga usaram dagiti iduldulin ko agamit dito'y kusina. Isumat gayam nakakusilap ka. Day tamot gayam ti pangus ko silapam kanyak. Amom, numano ti balor na day ta naglutuam iti chapsoy, ha? Pinadas ko lang mat naglutuan. Tanabayagan ang naka-display dita. Mayat gayam agpaiso a paglutuan itinatang bakit? 5,000 day tatapno amom. O gasak mata na imbag. Anya kalakit din na ya. Daytoy pa'y nagngingi na pinggan tinruar mo ananganan. Amom, numano ti maysa ditoy, 1,000! Anya nga ti Serbina, no saan tayo mat nga usaran dagitoy? For special occasions laang dagita nga usaran. Ugasam analaing dagita. Isublim mat laang adagos. Imbis ko mga apresyarem, tasak tinagluto. Ngam agong ungit kamatan. Unay kamatan, bakit? Isardeng montoy lugan. Saan tapay mat nakadanon EJ Gate ti opisina yo? Pag naakon, di talaang mat ni. Itulod ka kuman dita mismo a gate. Tapno saan ka na magna? Nalalaing ka man ako nakon kat. Isardeng. Apay arumor ka. Ilukat ko tiri daw mo. Saan ka di akasta ti rumbang? No madam tinakalugan? Saanan? Syakon. Makita da ka pa'y dagiti office mates ko. Kat ni, nakagras-grasa day tabadom. Mapanak nga rod ijay talyer. Agdiritso ak ijay apaman na maitulod ka dito yung opisina yo. Di kan tupay mat ngamin makadigos mat. Dimlip-lipatan ang mapanalaan dagiti ubing ijay eskwilaan inton madamdama. Yes, ma'am. Amok daytan. Saan mo nga ulit-ulitan pa'y? Hello, Manang. Hello. Nakaawag ka man? Imawag hak, takayat ko nga ipalagip di birthday ni Grace into no may abulan. Mabayag pa'y man. Dandanin. Ang mga numalipatan niyo kanila kay mo nga umay. Umay kami, unay kat adanag mo na aya. Itugot yu dagiti ubing tapno naragragsak. Katwan Ay, ma-stressak paikit di nga gisagsagana. Apay ko mga stressam ti bagim, kat adamot nila kayo mo. Anya kay matiam muna day jay. Agtinulong kayo May santo pa pa ka-stressak. Ay unay kan, di ka kat agyaman, tanaadaan ka itinaanos kan nagagat nga asawa. Ay na, oray man no nagagat ken na anos, no awan mat ammo na. Ay, sana nga ammo ti agplano. Rigat nga min kat no elementary graduate laang. Ay kayon, tamangan tayon. Grace, ayabam ni dadim kani ading mo. Saan kami kano amangan? Kunan ni ading ko. Apay asaan? Saan mat ngamin anaimas day tain lutom asidaan, Mami? Karne day toy. Naangot mi mat anaksat. Naksat laang matbasit Saan kami pa'y amabisin, Mami? Makaammo kayo. Saan mat asyak ti mabisinan? Apay nga gungungit ka manen. Dagita anak mo
Nakapilpili da iti makan. Saan met no siya ti agluto? Inruam mo nga min idakat. Anya nga min dagita tumtumpaw di talutlutuan, bakit? Bawang ken sibuyas dagita. Nakset itay naliwayak. Isumot lagayam asaan da kaya timangan. Agpapada kayo amin ang nakapilpili iti makan. Sakla ko man tinagluto. Awan matramraman na tilutom. No awan, apay nga rod akay kayat dagiti ubing. Awan nga min titalak mo kanyak kat. Gapo tamay saak laeng a mekaniko. Anya eday tapagpuypuyatam di tabakit. Apay adi ka pala maturog. Maturog kan. Taplan-plan wag. No kasano ti birthday ni Grace. Apay anas ka na pagpuyatam day ta abanag. Agluto tayo iti makan. Imbitaram dagiti kakabagyan tayo. Ken dagiti classmates na. Nalpas. Nalakalaeng ken ka nga ibaga ti kasta. Paka-stressam tumat nga min amin abanag. Isuan nakaungunget ka. Mare, adun sapay ti agsangpet asa nga iliyo. Ay, huwan nga rod, Mari. Imbaglaangan, tada ka ti mulong kanya. Adda pa'y sumungsungod asa nga ilin eh. Ay, huwan nga rod. Agsangpetan dagiti bisita. Diyak amo na niya ti ununa. Mami, addan dagiti classmates ko. Kunakon kat. Ne, talagang agsangpetan dagiti sa nga iliyo, Mare. Ayan nga jay cake ko, Mami. Apay, bakit? Damagang pailaang. Anya ter aramidam. Kita aman. Awan pa'y jay cake. Saan pa'y nakasagana dagiti makan? Mabisinan dagiti bisita. Relax, bakit? Kasano ako mama kapag relax? Palpak amin. Anya langan ti may baga dagiti bisita. Kunak man nun na isaganaam ti amin. Tas si kamot tinang isagana ka dagita. Di naktupay mat nga min tinulungan. Sana pa yan naka-makeup. Umayan dagiti office mates ko. Ala, bayang, siya kung timakam mo. Anya ti ammom, ha? Ayan nga ni Grace nga birthday. Taitad ko kankwa na day ti regalo. Adalaang dito'y mana. Stress kan sa manan. Huwag nga rod mana. Siyak lang tinagisagsagana. Kita ang man ni Ronnie, oh. Nagmayat ti pan nakiistorya na kadagiti ko kumpare na ijay lamisaan. Idin to tasika, madlaw nga stress ka. Ayan na kayo nila kay mo. Ay, sana si Murot. Da kami lang ang kadagiti ubin ti Emay. Apay asan mo ngayon surot? Ay nading ko, saan mo nga amon pa'y. Adda ka di mapaspasamak iti relasyon niyo, manang? Adda babae na. Anya? Isumit lagayam apasaray sanin nga agaw-awid. Sang kaibaga na nga da overtime da. Tagayam, adda sabali nga awidan na. Anya? Narigrigat mo't gayam ti sitwasyon mo. Ngam iti siyak, manang. Jaklem bagbagakan ka. Jakle padpadlaw. Ang problema nila kay ko. Saan laanam na minsan ang nagbabae? Adun adaras. Ay, mabaling ka di asaan ta pagsaritaan dito'y day tabanag. Uwan, manang. Mayak, tapno mailiw-liwag ko ti problema kinila kay ko. Neh, Ronnie, adda ka matgayam dito'y kusina nga agin inaw. Ay, awan manong. Awan namin ng ti plato ang mausar. Ururayin da kan ijayruar. Sige lang manong, umaya kon. Ronnie, nakainaw kan? Awan bakit? Darasan mo ti agunay Pero may ma-stress akon. Ala, Ronnie, rumwara kon. Sumarunukan to. Awan manong. Nagbayag ka lakit din nga gunggunay. Itay-pay nga imbagak nga ginaw ka. Agin inawak lang arudan. May sakamot amay nayon iti stress ko. Grace, adto'y ti regalo kan ka. Happy birthday. Thank you, Auntie. Ayan nga ni Mami. Adda iji kusina, Auntie. Ungtan namanan ni Daddy. Anya? Kaasi ni Daddy kakanayon na nga ungtan. O sige, ingkan ijay ayan dagiti classmate mo. Takasaritak ni Mami mo. When, Auntie? Ay na,
Nagrigat lakit din na bilbilin na aya. Ami, umay ka man ditoy. Mapit lang, manang. Mapan ko ikan iti pinggan dagiti bisita. Apay ngong ungtam ni Ronnie. Kasano? Kat nagrigat ang makaaw-awat. Ay, si kakit di man. Ungtam day ta asawam ang makikita kendeng-denggen dagiti anak yo. Narwamdan, manang. Sigo din nga aramidek dayta. Nakaan-anos ti asawam. Kasta aramidam. Tratwamit itinasayaan. Nakitak, kanangag kuno kasano nakaatratwan ni bakat mo, Ronnie. Manong, Kaslasan na ka nga asawa noong tan na ka. Awan samot ang respeto na kan ka. kas de nalaeng tamay stress. Saan kumamat akas tatitrato na kan ka. Abak mo pa yung tibabaunan no ibaon na ka. Saan mayat, Manong? Ading ko, awan puli tayo nga under disaya. No saan maten anaing kalintigan ti aramiden na. Agsao ka maten Saan ka nakadumog laangen nga agtungpal iti kayat na. Diyak kayat ti panang trato na kan ka, Ronnie. Isumot lagayam nga agaw awid ka adagos. Uray saan pa analpas ti trabaho iti talyer. Gapo iti ugali ti asawam. Ronnie! Umay ka man, bit! Manong, inak pa'y tulungan ni Ami, ha? Ami! Agsarsarita kami pailaan ka ni Ronnie. Numabalin, baybayan na kami pailaan. Sige nga, Rod, manong. Manong, naskan nga inak tulungan ni Ami. Bayam. Isukat nga abusun na ka. Tama minsan lang ayab na kan ka. Agtulnog ka mat adagos. Agungat tumanan day jay, Manong. Apa inak tumanin? No aramiden na dayta. Siya kung ti makisarita kan kwa na. Anya? Aramidam day ta? Apay kid din asahan. Diyak kayat nga ibaba na launay ti kinataom, Ronnie. Yala anak man kid di iti arak, ta uminumak. Pampaturad ko ang makisarita kan ni bagat mo. Sakbay nga agawid ak. Agawid ako, Nami. Nakainom kan samot, manong. Makapagmaneho ka pa'y ka di? Wen, kabalak pa'y. Basit lang matinainom ko. Hangam ni Ronnie, nabartek. Iswan nakadumog isila misaan. Inaklo ka tantigate, manong. Saanan, siya kon. Adaman ibagakan ka. Anya day ta, manong. Agpakpakaasi akkan ka. Respetwam kumamat nila kay mo. Saan mo abas taong tanlatan, nukas ta nga adda makakit-kita kan makangkangag. Manong. Wen, pudno ngawan adal na. Ngam sigud mat nga amom dayta. Ngam uray no awan adal ti kabsat ko. Nasaya at lata tao. Naanos, kan amo na ti responsibilidad na kas asawa kan ama. Isu apa nga asim ami. Respetuam kumamat ti asawam. Yes! Ni Daddy man ang tagluto. Naragsak kayo ka din o siyak ti agluto? Daddy. Nainimas ngamin tilutom ngam ni Mami. Nangag ko day jay. Ay, hala. Oh, apay aday tadaan a kaldero ti osaram, daddy. Nagado di ta istante ti mabalin mo a paglutuan. Saan mo nga iparit nga usarak dagita? Oh, Grace, tulungan na kamang ibaba ka dagita. Uray dagiti pinggan na koleksyon ko. Panganan tayon. Sige, Mami. Apay nga bakit? Anya tinaknakan mo. Ta ipausar mo maten dagita. Apay nga insardeng mo to'y lugan. Sigud mo't adito iti pangibababaaken ka. Tadi mo kahit nga idanon ko di tagay ti opisina yo. Idanon mon. Kat ado ti awit ko. Tulungan na ka mangawit ka dagita. Saan ka amabain makita dagiti office mates mo? Ipanakkel ko pa'y nga ti mister ko kat may sa mekaniko. Di nakman raba ka na kasta. Mabay na kasumango kadakwada. Umay kakit din. Idi pa'y akayat da ka makita dagiti office mates ko.
Nagbaliw ti trato kinilakay ko, Mr. Lonely. Tanaamiris ko. Anagasatak anaadaan itinasingpat nga asawa akas kenkwana. Italag kumutan kenkwana dagiti banag ajak kabalan nga aramidan, wenno dagiti pagkapuyak. Daytoy man ti kapadasak. To'y pagayam mo, Ami. Ami pagayam ko, nasayat launay, tanaamiris mo dagita banag. Kat iso tinang patibkar iti relasyon nyo kas agasawa. Ala, ituloy yo, tiag kinaawatan kinilakay mo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga Ami iti probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.